Godina je bila 2005. Bauk prljavštine kružio je bosansko-hercegovačkim haustorima. Stanari su bili nemoćni da mu se odupru. Situacija je bila nadasve alarmantna. Onda, odjedanput, pojavio se bijeli kombi koji je kružio Bosnom i Hercegovinom i donosio tračak nade za haustore. Tim majstora, hrabrog srca i širokog osmijeha, smjelo je krenuo u misiju za spašavanje BH haustora. Predvođeni doktorom magistrom Vajtom. Zovite me majstor. Specijalista Rus. Majstor Zizi. Pazi vamo! Majstor Memo. Majstor Kana. Majstor Dado. Došli su tiho i ušli u haustor. Ovo je njihova priča. Ajmo Memo, Zizi, za nama. Ima jedna napomena. Evo ga novi haustor. Vrata promijeni, ova zapravo ofarba vrata. Stakla, ovdje ovo svjetlo, ofarba to. Možemo se Znači, pamtiš li bolja vremena ovoga haustora, kako je to izgledalo prije? Mi smo to održavali, da je to bilo uvijek uredno, sve je bilo na svom mjestu. Hvala vam najljepša. Jeste me prijatno iznenadili i oduševili. Jer ti ovo nas nagrađuje što radimo, jer podmičuješ da još bolje radi. Pa ne, ovo je ono od srca. Rule, imaš poruku od Zizija, paz da te meza ne ufati. Evo na, šampanjac! Šampanjac je bravo. Ovo je, vidiš, ovo bi trebali sastrugat skroz. Mi smo stručnjaci za haustore, znači ako nešto nije u redu u haustoru, ako nešto treba popraviti, okrečiti, ofarbati, struju dotjerati i tako dalje, mi smo tu da to sredimo, uredimo i to što je najvažnije, besplatno. Znaš šta je najvažnije? Bez zajedništva nema ništa. Ono sami dođeš. Bijemo dobro. A čemu se radi? Ovo je skrivena kamera možda? Nije. Kako skrivena kad se vidi? Mi smo, kao što se vidi ovdje, šta piše ovdje? Haustori i... Majstori. A šta majstori? Znači ovo je haustor, a ja sam majstor. Je li ovo najprljaviji haustor u gradu? Nije. Nije?
Ali jedan od, evo recimo malo se ono, nije ni neurede, nego malo eto se ko zapustio. Ili smo mi dobri stanari pa ste došli zbog toga? Ovo je bilo onako... Slučajno tu. Evo ga, Đorđe živio. Ovaj je dobar. Vidiš, ovo je neka kataklizma. Ti znali tu struje? Kako neće biti? Pa probam. Nemoj, pusti. Ovo ti je za ubijstvo i samo ubijstvo, pogledaj. Mi smo samo došli da vidimo i snimamo jednu lijepu emisiju. Mi smo majstori koji žele da pomognu da se nešto popravi u Australiji. Znači, nema naplaćivanja. Vajta, jeste pitao gospođe šta bi ona, recimo sad kad mi mogli, sad danas da ovdje uradimo, da popravimo, To šta bi sam to bilo? rekao, nismo se čuli majstori. Dobro, reci. Poštovani majstori. Vi se poslušta, ja odo još jednu zapha. Može tako? Hoće nam ovo razlik, ne znamo mi razlik. Pa daj, treba to razlog firme. Ključevi, novi ključevi idu. Pravac stanarima. Jeste sredili, brate. Zdravom tijelu, zdrav duh. Da baci veseli boje majstore. Idemo po Pazi ovog pozdrava, i ono, kao kopa, kao kopa. majstore stigao lift. Gospođo, mi smo došli malo da uradimo. Pa i treba vola neki... Jeste li vi zato da mi malo uradimo ovaj haustor? Pa jesam, Jeste. neki prije pare nek se treba... Ne, mi smo to sad. Ovo je džaba. Majstori su stigli i ne brinite ništa. Vaši su problemi riješeni. Mi ćemo ovo srediti, a vi nastavljate dalje. Nigdje kraja nema. Joj, majstori, idemo! Niste trebali. Živi, zdravi bili svi i drago mi je da se nešto događa lijepo. Telefonija. Ovo nije telefonija, ovo je opšta opasnost. Ovo se zove Dabuk Sršuva. Ovdje nas čeka šlajfanje, lagano. I dalje. Tako je. I gletovanje. Gotovanje i parvanje. Mi pozvoli na oba vrata. Mi smo haustori i majstori. Izvolite. Inspekcija je naša utvrdila da je malo zapušten ovaj haustor. Nije malo, već dobro zapušten. Mi smo odlučili da ga malo uglancamo. Da li se slažete? Slažemo, kakva je to cijena? Ništa nema Besplatno. cijena. Radim, znači postojim. Postojim, dakle radim. Da li majstori smiju jest lijenu pitu na poslu? Radilo se. Želim vam sreću. Ajmo na poslu. Želim vam sreću. Ja sam se strašno iznenadila i obradovala, mislim sam, ne znam kako ste izvukli ovaj broj. Hvala vam što ste nam ovo odradili, ali mi ćemo se sad potruditi da ovo dalje nastavi. To.
akcija, odakle ide, šta ide i tako dalje. Ide odmah. Akcija ide od srca, od haustora i majstora. Rus. Od srca, srce. Jeste. Majstori rade. I ovo je pravi posao u distriktu. 3 majstora radi. Jedan radi, 2 pridržava, pa se stalno mijenja. Zdrav duh u zdravom tijelu, normalan zdrav majstor u bijelom odijelu. Krčko-Banovići, ovo je naša meta, sredit ćemo haustor do sljedećeg ljeta. Hoćeš da ti ja gurnem da ti držiš? Od mene je 10, ne znam od njih. 10 puta. Oba! Unosimo poslije prirode u haustor.